kate boiha koge inya santali blogger Sarika channel sanam ko sagun dalam tehin do motam ut utu kate dikha abona to cholo bon nyel lege motam ut chika hebon utuya ar motam ut do inya favorite kana motam ut do bon badai gya adi din por nyamok gya to jil khon ho fel mane eto sibil bujhag gya जहाँ दो जिल हबन मने जिल दो बन जमा तो मोताम उत दिन जमा तो चलो मने किन गाबन जमा उनका उतु दड़े तो इन दो तेहिं दो एखेना गे माखा माखा उतु का तो चलो तेहिं दो बन नेल लगे चिकाते मोताम उत दिन उतु आबोना तो चलो बन नेल लगे Sanam kate boiha koge inya santali blogger Sarika channel sanam ko sagun dalam tehin do motam ut utu kate dekha abona tehin gin halang keda adi mone keda chido tehin do apesang motam ut utu kate dekha abona gar apesang samang rin share lege ar no motam ut utu do adi ge easy gya ar noi tram baki ko do kai balik nyok kana to ona do bacha kate bon nyela tinata balik akana ar nyela bon tiju minju ko menak ko se bang di somay no mar ghater huyuk gya tiju minju ko ho tahen gya hasa bali ko ho tahen gya ona jonne re chika huyuk tabona mit bati da re sala phacha kate get kate mit bati da re mit chamoch bulung bon ema em kate na bon khanjo kate 15 থেকে 20 মিনিট bon jobe kate bon doho ka bad baki jaha tina hasa bali ko mena ona ko bati re tapu alatar re ar baki jaha tiju miju ko tahena unku ko goj jaba noi terang ing get kia noi bon nyel dale kana get ka ing sala ka noi terang da no da rege mit chamoch bulung ing em kate 15 minit dhore nongka te gin doho ka jobe doho ka tale baki tiju miju ko jaha tina hasa bali ko tahena ona ho latare tapu tiju miju ko goj jaba ako ar noi terang kodha loloina to do sunming dula ar ut utu re do adi kom ge sunum laga gya ar sunum loloina noi gota jira ar mari chin foronea ina tayom piyaz saija piyaz mane sena saija piyaz pia ar pia marich nasina ghanta bada huyuga ara nyok netar piyaz to jaha tinam bhajai reho unok do bang isinok gya to 3 फुट bang ara 4 फुट do bon bhaji rege bon tahena ina tayom noi terang barya tejpata ona hobon ghanta mesaya to noi terang nasi ara nyok kana nyel dare kan gya bon na ko bhagtik bhaji huyuga আর নোয়া রেগে ভাজি হুই না তো নোয়া রেগে আদা টি কম মশলা বন লাগা নয় nyel dare kan gya bon ada rasun rit noa ge bon khanjo mesaya ina tayom no sasang gunda marich gunda dhone gunda jira gunda noa bon foron mesaya adi kom jehetu ut ho kom gya mosla ho koming laga ar nitok ghanta kate jaha berel so bhab ada rasun dadi somoy berel mane logonem khajo lekhan do berel uno tasty bang bujhog gya to ona bhagi bujhog lagit te kai talang sunum rege bhagi tik mon kosaya ar no bati re mosla tahe kana ona rege kai talang da ing dul ke ting ar ona gin dul ruar ke mane bati rege mosla tahe kana ona bati gin gitil ke berel da te kai talang beshi to babon dula kom nyok घंटा बड़ा कते अदो नोआ रेगे अरु फाचा का nyel dare kan gya bon pud ge nyelok kana dhop dhop aru facha kate noi nito ing khanjoi anoi drang khanjo kate ing घंटा kana bhagi tik घंटा huyuga jete puro puri ut re mosla bolon ma तो नौका के 10 मिनट धरे नौका घंटा हुआ जेते पूरा पूरी मसला उत रे नाम मा सारी गिन ले मोताम उत दो अड्डी के सिबिला जुदी उतु बन गान दाड़िया तो नौका गे इनहो नवा लहा रहो मोताम बछर की तो बछर नामो गया उत मा बड़ाइया बन जतो गे तो नवा लहा रहो नौका गे उतु ले थे अड्डी सिबिल kana अड्डी सिबिल kana इन लया तो इन मने के चलो तेहिं दो आपे संग हुई शेयर लगे तो तेहिं नय तो आगु केते नय उतुइया नय निया तायम नय बुलुंग कइ तलांगी लगा kana बुलुंग दो कम के बन लगा मखन खरा गदो आर बुलुंग लगा पर नय कइ तलांग दाइन लगा kana जेते नोआ दा इसिन नोआ दा रेगे पुरो पुरे जेते इसिन सत उतरक मा तो निया दा रेगे पुरो पुरी आजे दा दो 10 मिनट अंतर मन नेला जाते इसिनो आंजे दो लगित ते आदि समय जुदी मिद भावे जुदी बन तेन दोहो गा रंग उतरो गया तार जन्ने 10 मिनट अंतर बन नेला जे तिनटा इसिनोक kana तो आरो तो बन तेना जेते आरो आंजे दो लगित ते तो नय तना आरो 10 मिनट पर घंटा कनई तो आदिटा आंजे हेज akana rase
जेहेतु अब दोबन माखा माखा बन उतुया माने पुरोटा आंजेद रहड़ रहड़ और नौका ठन ठन उतु गे अड़ी सिबिला राशे को दो फाकुस फाकुस बुझा तो नय तरंग जहाँ को दरिए दरिए ᱧᱚᱜ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ नासे नासे खुंती तीन ओता ओता कना जते पुरोपुरी दा एक्सट्रा दा को तहन खान दो पुरोपुरी आंजेद चाबा नय तरंग जहाँ को सेणा सेणा ᱧᱚᱜ गया तो नौका गे अड़ी घड़ी 10-15 मिनट धरे घंटा हुआ जते पुरोपुरी ठन ठन माने आंजेद चाबा लगिते नय बन नेल दाड़े कना अड़ी ठीक आंजेद सेटर हेज जाकना तो चलो बन आणगो लगे नितो दो मिटन प्लेट बन सर्वा तो नय तरंग मिटन प्लेट इन सर्व या इसिन साद हुईना तो नय बन नेल दाड़े कना अड़ी ठीक कलर हो हुई कना अड़ी लव के नेलोग कना और नौका उतु नाम लगे तो अवश्य लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब दो आलोबन हिड़िमा सब्सक्राइब लेखान पासना बेल बटन बन टिपमा टिपल लेखान नवा नवा वीडियो आपे सामांग रेपे नेल जामा जते आपे नतून वीडियो जुदी गिन अपलोडा आपे ठेन नोटिफिकेशन बोलोना तो सब्सक्राइब करते पासना बेल बटन टिपो दो जते आलोबन हिड़िमा तो मा ताले जतोड़ के भागी तहन तबन पे नौका गे और नौका गे मोताम उतु कते जम तबन पे अड्डी की सिबिला मिधा अवश्य बन ट्राई मा ओड़ा रे तो मा ताले जतोड़ के भागी तहन तबन पे जोहार।